Piacere, koto te ona nate ai. Ho Greg Yawakia, Lukyo Administrator for One Nation Tribal Alliance. Hello, yang pena kwaike kwakia ho chucha mona. Ona ela denata chatum anitek kuna na. Kop toi konle koyale kunam aya le nawa. Ma le na look at pena nele kuna awan ko leo matashin na pena anikyanap ko yatinea. Uson ho sakya ho anan ku sa uso kwa kwat anitik kuna shnawa na bakya so tewan sun happa tobalik yatok kete chippa to na ho awana elatenan lukya zuma ko awana elatena to no kwatum ho aya na kwa ko lea to ho itunana hum ay atinena ko to nawan ta chuso na pe niha kwa ta lukya telap nante amme kwa ta lukya kwa atan hospena te amme tom lukya mata shina to lukya ke to yayu tashikya na lukya ke to yamaho awona elatena to ketsan nishauna ke nalekon isha mas tomati nenakya akyana tewan hon ape tunana kopo nawan se makana kopi kon se makana kopli kon ta ho nawan se mawe ta anan kuin kopla yamon aho awona elatena tunana ta kople hon yayu tashikyanawa iskonanan kuin ta akko yayu tashikyana yamon aho awona elatena kople hon itse manna ketsan nishoniyona elatena itse man iwichemana usona lukya temko kwa hum atinena ko to nawan ta chu ihto kenia kyanan kuin ko lea hon iyuna tunona iyona elatena lukisle na ho ile kunawan antepena ke tiko na kyawan anikto ne ke ketsan nishi tekyanna yayu tashikyanna temta usona kyanan kuin to yayu tashikyana to yam honkochi kwa to se mananasha ta chonko to kwa stelia ta choste chip to yamaho awon honko kwa ta kiyela ni happa lukya kwa ta kitomtemsa una tinakyanna kwa ta to ko tile hostea tunana ke kwa ta usona ke temta chuchamona ayu yana pasuala ko to lea te ona akyanan kuin ta usona ke kwa tom yakto na tunake to lukma tashina to yayu tashikyanna akyap to yam aho awan suwe kwe anan kuin to yamaho awan to kwasto teko hanna sheman na pinna telia na sheman na kwa awan to se makun koksha ke to awan to ona elatena hoko to awan se manna usona ke to awan kwa ke telia na aketo kwa awan teosonan ne kashima kwasto awan yamaho aya nawan usona to penanahnan anan kuin yamto tachi kyapinaho uanami kwasto usona awona elatena to yam teko hanna shema yam to pinnan teliana shema kwata to yam samma shema ko yamaho awan to shema na akip anan kuin to hosyanik to na to awan pinnan teliana te awi pienna ta anan kunake to yamaho to awan kyako kun kwato na to awinikinna akke usona to awanikina kwa tomto lesna te kwato tu tomto to awanikina kwato mag etsan nishiti na kele kutom etsan nishi ana kwaton na kwata kwata kitom yakto na te ashukat uso lukya temso maho aya na kwata ashu na kwakya tewan ho sunna tobalik yawon techip to no awa shu kem ho shle na shu ma penia la pa melika man kwa pena te amme melikan kwa pena te ho na wan ashu wan pena lukkuma sa shina kwa manik na kwakya hamawan pe na kwa ta ampe te amme tikwa iya shu odina kya kwa ta kun tikwa na iya ni kya na tunona
usono tewan pena iha akkonko yakshuni nan isto to nawan zoom link ho pachu na pachu look aketon tewan ton tom to yam hecho atip tom zoom ang kwato ke hon iyo na elatena hon iya shuwawa ta anang kutom to ko look ya to nawan hum asashna ko lom atinen ko to no yatinen na ko ta ho yakshi no to na ko uso na yatinen na me tom tuma ho aya na ko lom tikon ashu ko ta ko iyam pe te amme so tewan hon sun na topalek ya ni apon iya niktona iyo na elatunong etsan ni shata tu so ane ton tehli ng kokshawan te watu ela kwa